Pamirsa upacara pemelastian Ida Betara dalam Balingkang ring sejroning nyangre panca wali krama ring pura dalam Balingkang Kintamani Bangli sampun kemargiang. Ida Betara kabeh lunga ring pura segara pegonjongan desa Gretek kecamatan Tejakola Buleleng ring tanggal 13 siki Oktober. Pemelastian Ida Betara dalam Balingkang kemargiang ring pura segara pegonjongan sani megenah ring desa adat Gretek kecamatan Tejakola Buleleng manut Ida Cokorde Gede Dibil puri petak Gianyar sani ngiring pemelastian inggih punika kerama pengarap desa Pinggan miwa sawetara desa ring Buleleng miwa Bangli diiringi oleh siki kerama pengarap desa Pinggan pengkale bano-bano sami sani Gianyar wenten petak madangan nyeman benawa teler ring Bangli wenten pasti kau Pinggan san pengarap lan siakin niki ring Buleleng wenten les Gretek temok penuktukan semerenteng taler ke calon penyiwi sami penyiwi wenten taler kadisongan dandingan wenten payangan wenten taler niki ring Buleleng. Upacara pemelastian Ida Betara dalam Balingkang ring sajroning nyangre pancawali krama sampun ketami duh kiriin. Sedurung pemelastian kemargiang upacara matur piuning ring Ida Betara segara miwa mepekelem turnunas tirta kemandalu ring telengan segara sarana pekelem sane kaanggen inggih punika bebangkit soro suci miwa sawetara soroh wewalungan ringkala pungkuran Ida Cokorde Gede Dibil ngaptiang wusan niatnya inucap jagat Bali miwa Nusantara sida mangge kerayuan selanturnya nih jeruk penyarikan desa adat Gretek Made Karya nenyang rebecik ring pemargin karya pine becik melarapan nyiaga yang samian pebuat sarana upacara. Yang sebagai penduluan desa itu kan masih satu kesatuan dengan dalam Balingkang, masih satu kesatuan terbentuk dalam bebanuan itu. Nah, tapi kegiatan ini kan diselenggarakan oleh desa adat Pinggan sebagai pokok upacara. Kami di sini hanya menyambut kedatangan beliau. Wusan melasti Raina Benjang Nyani pacang kemargiang bakti pekelem ring Danu Batur miwa Gunung Batur ring desa Songan Kintamani Bangli. Yasri Yuli, Bali TV.